woɗaaji ko wiyete ko fulɓe ko wiyete fettude jamma en moƴƴaani ko nganndanɗaa heen taw ko alaa dalila tan ɓe kaalane mbiya ɗum ɗo moƴƴaani ɗum ɗo moƴƴaani taw ɓe ngaddantaa en dalillaaji laaɓi enen jewtanaamin heen hannde ngaddanaamin heen gandal fulɓe. eeyi Saydou a jaaraama yalla yo moƴƴeede fulɓe peccii koye pecce keewɗe gaaga Fuuta Tooro wardi fof fulɓe ɓurɓe ƴeewen feccude ɓe hay so en ngasnata ene woodi fulɓe wiyeteeɓe woɗaaɓe ɓeen ɓuri heewde woɗaaji rewi heen ko fulɓe wiyeteeɓe jaawɓe ene woodi fulɓe wiyeteeɓe sannaraaɓe woodi fulɓe wiyeteeɓe jasarnaaɓe ene woodi wiyeteeɓe nduyeeɓe ene woodi wiyeteeɓe ñaaninkooɓe ina woodi kono denndaangal woɗaaji ɗi ɓuri jaalɗaade koye fulɓe woɗaaɓe walla jaawɓe kadi ɓuri waawde wuurnude woɗa ko pullo joom jawdi eeyo heddii noon kala woɗa ina jogii dalil nde diiniyankoɓe ngari jiɗi yoɓe jalta woɗaaji heen ndonki mbiɓe ko woɗa sa nangii woɗa tan nanguma sa woppii woppuma eywa ha Allah welaa wirduuji ɗi ngari laabi kesi ngari eywa woodi heen ko itti haa heewi kono haa jooni wonko heddii eywa derniére génération ɓurɓe tan ittude ko heewi ko Mouhamadou Siraji Ba ɓe mbiyamo Alhaji Mamadou Saydou Madina Gounass kanko e almudo makko Ceerno Mansour ɓe gitti heen ko heewi eywa firtani noon ɓe ngayni kono woɗaaji fof ɗi musɗi ɓuri hen heewde woppaama to baŋnge Fuuta Tooro heddii ko woɗa ina waɗa dalilu terre à terre ko yiyato ko memoto ene woodi woɗaaji sa joomumen so tawi ko nannguɓe ene wiirete hannde eywa sa woppaani ɗumen eywa walla sa nanngii ɗumen ne nannguma ɓuri heeroraade en fulɓe joom jawdi en ornoɓe koɗani e gure cahe won noon wuuro Saare sa hoɗi hen hay sa woppani ko kañum woppintuma sabu ka ɓes ka joom jawdi sukaɓe ma jahat ɗum waɗi pulaar wi ko ngel ma addantuma ngel balɗe